the leaning glass of water. What's up mga paps? It's Father's Day. Bago lang kami tapos simba. Well, tapos simba, di makadto na yun. Siyempre. Then kita subong? SM! SM! Yan naman. Yeah, again. Walang kamatayang SM. So wala ko kabalo kung ano kami di subong sa SM. Siya na lang ni bahala. Mas nude lang ko. Let's go na before it's getting late. Mabudla yan. For sure ma-lunch kami di. Tapos basta ma-enjoy lang ah. It's Father's Day lang. Okay, Lee? Okay? Okay lang mo kids? Yes! Okay, good. Hi Lee, Oli. Hello. Oong beep. It's like we always do this, but in most of our vlogs, we always do the same thing. We always go to SM. Okay. Lakadlaw, makadto, makita sa mga lain na lugar. Oh yeah, nagpwisto na sila. Kaya kami subong sa mesa. Filipino Modern Restaurant. Ito sa daw bahay kubo. Ano yun eh? Dami ah. Okay, hindi kita makaon. Hindi kami Father's Day lunch. Eh Sharon, yung man yun no? Mga stocks na po. Sako. Okay. Ang mga screen nyo okay lang na ang tiko yang ano gina yan, paso gina yan. Check it out. Grabe. Ang dami. Nagaslanting. Kita mo? Nagaslant ay labas. Paano kita dire, sir? Ano? Naka-order na kita dire. Wala pa. No. Naka-reserve ako na sa dire, sir. Naka-reserve? Why? Plastarya kami di. Basta lang mo picture wala kang Ano? Makaon ni kami eh. Oo. Oo. sige yung form ko lang ang guest ako. Sige. Okay. Ha? So may gamay confusion no? Pagpiso na mundi nga ba sila na reserve do ang holdong ko pero tapos kinpatay kami na magsaydo kami pero okay naman na settle na okay man yan dire kami galing makuko so good importante mga kaon kami Order na pinatay. sige you said something. Next time, we should ask me serve me ang tipo mo. Oo. Mangoes. Okay, mga paps. Nabalon lang ko ba da? Wala pa abs si daddy. Ay. No, still working man lang. Pero do fats na nga ako ipakita. Okay. What do you say about that, daddy? This one, this one. No? Hawa. Namla, tanga sa chan mo. Bali sa karayang Hindi! Okay, may fats kita mo to. First up, iced tea. Ayan ang bottomless iced tea. Yan ang mambal mo, Lee, sa iced tea. Ano mambal mo? If you keep on drinking it, namin man mo. Okay. That's good. Ano siya panado? Ano tawag na? Pineapple orange yung juice ang taste siya. Okay. Kay Lizzie, ang niya gusto niya, mango shake. Oh, that's bad. Ha? Prito yan ay mango shake. Ay, napagkaon. Namet? Ano mamba mo? Ay, I'm Sige, bitilawi. I want to see your face. Be. Namet? Okay.
So amo na ning ilang kinatayong manok. Pero actually ginbitay siya. That's crazy. Oh my gosh, why does it have to be honey? I-chop na ni Miko. Nga pinatayong manok partaw. Crystal sabi, sir. Pero ano nga pagluto? Right? Marinated boiled siya, sir. Marinated? I-boil siya din deep fry, sir. Ah, okay. Mag-serve ka mo. Let's watch the chicken getting killed. Wow, kita nyo na. Kaya mo kinagusto nyo. O ba? Oo. Kanon mo ha. Ito lang complimentary para sa mga dads. Dessert. Panakota. Sa ano lang da? Sige, taste it. Okay. How was it? Okay. Okay. We're done. Pero why namon maubos? Pero okay lang na, hindi na mauyang kay dalaw namon na sa balay. So, ang mambal namon ano? Ay, nakubo. Ano ang okay man? Okay man, ma'ams? Ano ma-review mo? Speechless, ha? Ako, Okay. naman. There's some foods that I don't like. Imo na yung problema. Kalis naman ba? Good. For me, dami ang food. Tapos, mayo ba ng service? Food and service. Okay, good. Doon ka musically. Balik kami dyan. Musically. Okay. So, li malakat ko na ili ha. Ma-relax ko Can I na. have the phone? Tugunti ko. Ali, kung manibibalunan mo. Ma'am, saat ka na, ma'am? Okay, daddy. Okay. Can I have your phone? Liz! Please. Bye-bye. No, Butang sa packet ko. ihatag mo na kay daddy. Hindi ko na Butang. communicate sa'yo. Diyan na. Okay. Bye-bye. Huh? Bye. Thank you. See you later. Liz! Lakat ko, anay. Pagunting ko, ha? Kaya po, hindi ka mo magpasabad kayo. Magpasabad kayo, ma'am. Going to school. Okay, bye-bye. See you later. Di nang langaw. What did you do? Nagano ka mo? Nag-grocery. Do kapoy ka mo, Liz? Liz? Grocery. Do kapoy gid, Liz? Okay. Di nang langaw. Langaw? Ano? Buha. Nag-grocery kami. Oh? Ako ay sila lang nag-grocery. Pagunting ko yan. Yeah. Wow, Daddy, you liar. Ano saya ko? Lies mo, Ano madami. matchan ko? So, ali kami subong sa virtual zone. Buti gusto ko makinig. Ali siya, oo. Virtual zone. Kasi siya na mo ng 500 euro ah. Okay ka man ha? Okay? Sige. Virtual zone kasi nga dapat. Yes, sir. Eto, food for 4 naman. Ah, okay. Kung dalawa na ipuhin. And Ah, okay. They still have 2 more. Okay. Sige. Oh, upod ka mo or mapod ka mo kung hindi? Upod ka mo ni Lizzie? Oh, sige. Tapos, and later, pwede sila magpapay na ng bahaw. Okay. Okay. Sige.
Fun, very good, very good. Pati for the long ride, pwede sila mag-choose or they can wait another... Ah, okay. So, ma-choose sila. Iba niya games, kid, no? Okay, okay. Sige, thank you. Oh, shit. The fight bears, may mga dugo man gani. May mga ano? Dugo. Bawa brutal ba? Pero dami, sadya. Yeah, I was fighting the Joker then. Ikabalo ka man magpatay sila. Paano? Tiroon mo, no? Wow. Huli na kami. Nag-enjoy ka mo, kids? I can't hear you. I cannot hear you. Orange in a pineapple under the sea. SpongeBob SquarePants. Yellow and absorbent and porous is he. SpongeBob SquarePants. Wala na ko kabalo sa sugpon. SpongeBob SquarePants. Mams, nag-enjoy ka man, mams, ang imo grocery? Gutok-gutok ang grocery, tapos... Sorry kids, nakiganta ka mo kagina kasi sobra ka gutok. Impatient si mami. Hindi kakapungguan sila. Gusto ko like greet yung mga dads na happy Father's Day. Okay? Keep on loving your children. I'm so sorry kids. I Okay? didn't mean to. Because when you grow older, you can support your children to take care of you. Okay, bye.